urongera arasohoka. All right, back to office. No, Subire kuri office ya. I think you should follow Kalki. Uriya mugore Kalki tumukurikire. Umugore yavuye muri bank niwe ufite black box. Ahita yinjira muri farumasi. Farumasi yo kwa Kibebe. Yinjiramo. From there we have followed her again. Uwo mugore twakomeje turamukurikira. Dore aho yanyuze. Bano bamukurikiye. Anyuze muri farumasi umugore hari indi banki yinjiyemo. Ubu yaramubona. Black Box Capital Bank lokado. Ya Black Box nagini muri Capital Bank. Ahubwo yahise akatara kwepa ajya kuyibitsa muri Royal Bank. Harimo safe, harimo vote yambaye cyane. Umugore niwe yahise ajya kubika iyo Black Box. Shema dungaki telekapote. Bado bank yale wastado. Bivuze ngo bino bintu turabizi wabona igisambo kitabizi. లేట్గా తెలుసుకోవడానికి కూడా Buriya ni igisambo. దొంగ Ntago ari umupolisi ngarakerererwa. ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టెప్ ముందే ఉంటాడు. Iteka igisambo gihe uri imbere ya polisi kiba kidufite. Twebwe ahubwo tuzaho cyakoze ikosa urumva abapolisi bari inyuma y'igisambo nicyo kinashatse kubabwira. Ati uko tubizi n'igisambo kirabizi kandi uko igisambo nacyo cyabonye black box ahantu ijyanywe. Nacyo kiba kibakurikirana mukokoza akazi keza ku buryo fandi yanivugurusha akavuga tumbabarire kuba akazi ntabwo ututse. నడిపిస్తావేంటి కారెక్కి Imodoka iri mu kurangendesha n'amaguru mpaka. ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నావు కదా సడన్ గా డల్ అయిపోయావు. నా చిన్నప్పుడు ఒక రోజు Nkiri umwana umunsi umwe డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటూ mama wanjye yari ari kwiga gutwara imodoka కారు నడుపుతుంది. ariko agatwara cyane. మా నాన్న Papa wanjye yari amwicaye imbere yataye umutwe avuga ati wa mugore ni